Dakle, o čemu se radi? Točno nekih prije 30 godina, recimo 92. godine, bio sam isto tu u ovakvoj crnoj uniformi. S tim da nije bio selo Noki Security, nego HOS. Pogledajte na što ovo liči. Ovo je bio trening centar, obučni centar za pripadnike 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban. Mi smo ovdje spavali nakon svakog terena. Držali smo to uredno, davali smo stražu neku bezveznu zbog paranoičnih zapovjednika koji su imali neke svoje vizije. Zapravo su tu radili neke stvari pa su to zamazali s tim. Ali hoću reći, kako je interesantno, ja sam ovdje bio zadnji put 93. godine. Vidite. I odavde smo išli na terene Stolovi, Popovo polje. I tu smo spavali. Znači, za one koji me ne znaju, ja sam umirovljeni dočasnik Hrvatske vojske, Ladislav Plentaj, zvani Charlie, iz 9. bojne HOS-a, Rafael Vitez Boban Split. I moj životni ratni put, što se tiče Dalmacije, Herceg, Bosne, je započeo ovdje. No, međutim, da se malo vratim natrag, prije toga sam bio u Livnu, a prije toga u 135. a prije toga u 107. vod, neki bi to rekli specijalne namjene, to je bio jedan vod diverzantski, izvidnički diverzantski, kod Matkovića Feliksa, kod Matkovića pokojnog Matkovića, kod Feliksa i kod Steve Kitaka pokojnog isto, nažalost. Evo ovdje neke voćke, neki šipci i valjda šipurci, ja ću sad ubrat nešto, ako niš za suvenir. Iako je ona griota. Evo da skratim priču, evo vidite ovdje imaju auta neki. Ovo je moj, ja ga zovem Zeko. Hyundai, ovo ne znam čiji su valjda lokalni stanovnici, to je bilo jako lijepo. Tradicija bi bila da bi ovdje ušao autobus. I nakon što bi ušao autobus, mi bi onako napušeni i pijani poispadali iz njega, nije mi sramota, bili smo napušeni i pijani. Šta ćeš biti nakon 15-20 dana terena, gdje te svako malo neko se mrtava. Tamo ostalo mi tamo prijatelji svako malo. Bilo je čak glasnije da se ja poginuo, nisam brate poginuo, tu sam. A čeo još jednom, pa da završim video, to je bivše odmaralište Đure Đakovića. Znači, Socijalističkoj federativnoj republici i Socijalističkoj republici Hrvatskoj, sad trenutno, ondašnje trenutno i sad Republici Hrvatskoj. Poduzeća velika, giganti, kao što je Đuro Đaković, evo pogledajte, imali su odmaralište ovog tipa. I tu su radnici i radnička klasa dolazili po specijalnim povlaštenim sindikalnim cijenama na odmor, što je bilo jako prihvatljivo i dobro i pohvalno. Za vrijeme rata ovo je, kažem, u ono vrijeme kad sam ja došao tu 92. pred kraj 5. mjeseca, ovo je bio obučni trening centar za pripadnike 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban Split. A ako vidite onaj rt, tamo malo dalje, nadam se da se vidi, ono je tamo kamp Rožac, do tamo smo mi trčali i sad, ovisno od toga ko je bio zapovjednik treninga, trening je bio drugačiji, specifičan. Ako je to vodio neki pokojni Ljušin Zvonko iz Bosne, onda se to sjelo pa se pilo pivo i to je bila sprdačina. Ako je to vodio kolega zvani Curica, onda je to bilo tako neloše. Međutim, kad su se vraćali tu, onda je na ovom isto dijelo bandera, onda iz sveg glasa za dom spremni 3 puta i probudi nas koji smo cijelu noć bili na straži, a sad je vikne jedan put zakurac. A, ispričavam se kome. Su rekli, sad će doći deda, zapovjednik deda. A deda je nosio pendrek, konjski kurac, neki dugačak, ogroman. I kaže, rekao deda, ja sam to rekao, ajde da nešto rašistimo. Kad dođemo sa terena, nakon 15 dana, jebi ga, ubijaš nas tu sa nekom kilavom stražom, paranoičnom, bezveznom. Jebi ga, a ovdje se dečki, jebi ga, šetaju bez veze. Aj ti taj vod pošalji tamo, jebi ga. I ja se vraćam, mislim, neće tu biti, jebi ga, kad svako malo daje neke duple straže zbog paranoje, jebi ga, neke njihove. Naime, šta je, tu se razišli, da skratim priču. Bivši zapovjednik je bio Jozo Radanović pokojni i onda su tu neke, sad da ne idem u dubioze, oni su svi vikali, sad će doći Jozo Radanović pa će izvršiti invaziju na nas sa helikopterom, s podmornicom, ruski neki agenti, pička materija, nemam pojma šta. A sve je samo zato da nam fokus krenu sa toga kako oni kradu,
našu spizu i ovoga što mi trebamo dobiti, humanitarnu pomoć, to sve krali od nas zapovjednici naši. Onda tako, da skratim priču, nije bitno. Ko zna, zna, ko ne zna, ne mora više znati za nas. Evo još jednom, znači opet crna uniforma se pojavila u Đuri Đakoviću u Trogiru. Nakon, ajmo reći, koliko to ima od 92. 2019. pun kurac i Meksiko i to je to. Hvala.